la motho mo a fedileng gona ga le segiwe ka baka la gore bophelo ke lebidi bo a traya go sasa e ka ba nna nka kwang bohloko go sasa ya ba Kenny a ka kwang bohloko go sa ya ba professor a ka kgonang go kwa bohloko ke ka baka lewe re tshwanetseng re bereke ka seboka prof go netefatša gore batho bao ba tshwenyegileng mo bophelong ba kgona go hwetša thušo ka nnete re a leboga motheeletši gomme e re ke no re prof ka yona nako ye ke amogele kgaetšedi ya rena ka fale sesi kapa mmagorena nke o tšee sebaka se ngwanešo o dumediše motheeletši kgole le kgauswi mo a re theeleditšego a le gona ke moka go fetša go mo dumediša o nape o tsene ditabeng nke o hlalose seo se go tshwenyago kapa se go tshwentšego kudu o se ke wa šia selo ngwanešo jwale ka ge ke go boditše ka re o no re fa dilo ka moka ga tsona tša ka gare ga seatla ka baka la gore ge o re e fa tša ka ntle ga seatla le maele o tlo kry-a a ka ntle ga seatla gomme go tlo ba boima kudu gore o tle o thušege kgaetšedi yaka ke go fa sebaka se sewe ngwanešo dumediša motheeletše kgole le kgauswi mo a re theeleditšego a le gona. Kgaetšedi yaka o na le mathata ngwanešo tšea moya wa gago o bee fase o sware thipa ka bogaleng o be mosadi wa go nyaka go ipona a lokile wa go nyaka go ipona taba tša gage di sepela gabotse o tlo loka kgaetšedi yaka ge o fitlhile mo o fitlhile polekeng ya maleba ngwanešo beta pelo ngwanešo o be mosadi o sware thipa ka bogaleng ka mo di-headseteng go lokile a ga go a loka hlobola di-headset tšeo kgaetšedi yaka o di-sharp alright re a leboga ngwanešo kgopela modimo a go thuše o kgone re a tseba ebile re a kwešiša gore se o se kwa go gone jwale rena ga re sekwe ebile re a tseba gore se o se kwang gone jwale re tsene ka gare ga dieta tša gago ngwanešo re mo go tla go thuša o bolokegile e ba mosadi tšwela pele kgaetšedi yaka. A re rie so malome ka kapa re thuša kgaetšedi ya rena o tla bolela prof be ke re mo rie so re mo thuše kgaetšedi o tsene neng ka gare ga lenyalane neng o na le mengwaga e mebedi o le ka gare ga lenyalo monna wo o go nyetše o be a bereka gobe o ba ipereka wena le mokgalabe wo le thomile go fapana neng le thomile go fapana last of last year ka November e be e le 2021 ne kgaetšedi yaka ke rata gore o phuruluge gore re tle re kgone go ka go thuša mabapi le mathateng a o leng ka gare ga ona
ke gopela go botšiša mo morago ga gore wena le Mokgalabe le be le diphapano o ile wa leka go bitša ba gabo ka ge ke kwa o re Mokgalabe wa gago ke wa mafelelo ka gare ga lapa la gabo a sanka la bitša batswadi go fihla le lekgono ga sanka la bitša batswadi a sanka la ya mošate a sanka la nyaka di-psychology ke ile ka suggesta mo wena ke bona ka mokgweleng gore o behavior ka gona o ntshwere ka gona and then ke ile ka suggesta marriage counseling 3 times yeah. a ya gana lebaka la gore o nyake go tsena ka gare ga marriage counseling e be e leng go bolela nnete Dr. Morena monna wa ka ke mothaleleng Mokgalabe wa gago na le maaka gana nnete o bolela thata and ntho ngwe ke tlhokometseng re tsene ka gare relationship yeah. ka maaka re nyalane ka maaka le gone jalo o sa phela maaka gore nto ngwe le ngwe a e dirang ke maaka monna wa ka ampeefelo monna wa ka a ntira mosadi monna wa ka o itirela dilo monna wa ka ga e ya go bomoka dingala ga a nyako o tseba gore o na le mosadi o itela mmoši ene ga a boa ga nketse selo gore go diragalang o dira dilo a mmoši gore ke diragalang ka kwalapeng nna ke no ba surprise gore le gone jalo gore ke šale ke ba mo radiong ke surprised a ke tseba go diragetseng gore ke šale ke tša re amogetše mogala go tšwa go Mokgalabe wa geno e le ge alla a re o nyaka thušo ya go lokiša lenyalo la gage ra bona gore re ipolele pele re kwe gore ga a re o nyaka go lokiša lenyalo la gage o nyaka go lokiša eng ra bona gore go bohlokwa gore re be le wena mama re tle re kwe lehlakore la gago pele gore ge yena a re o nyaka go lokiša e ka ba o nyaka go lokiša go senyegile kae tšeo llang ka tšona ka moka re tlo go thuša ka tšona e ka ba go ile go ba le marato a ka ntle gare ga gago le Mokgalabe wa gago o nao o sa ne le ona le ga e le gore wa phela mara o nao a thomile ka morago ga lenyalo goba pele ga lenyalo pele ga lenyalo wa go nea tšhelete goba ga go fe ga jwale ga a sa bereka nka no gore ga a sa bereka ga gona gore a ka mpha tšhelete alright kgaetšedi ya ka ke kgopela go botšiša mo lena le bana ba bakae wena le molekane wa gago ke na le o e one yena and yena o kry-ile ka bana ba bararo ke kgopela go botšiša potšišo ya mafeleloši le dula le le ba bakae ka mo gae ka ge ke kwa gore o ka re o dula ga gabo ke dula le yena le bana fela ba bangwe ba gabo ba kae ba metseng ya bona ba sa tla ka mo gae go bolela nnete ntate Morena ka bana bona be ba etla and jwale moraga kgwedi go feta a ba satla lebaka e bileng gore ba se ka tlho ba sa tla nka go botša maaka wena le bona le ya kwana mbotse fela le ya kwana ke tseba go sena bothata magareng ga bona
ke maele a majwang a o ka ratang go eletša mokgalabo ka ona jwale ka ge e le mokhalabe e le mokgalabo wa gago e lego gore wena le yena le na le mengwaga e mebedi go iša go ye meraro le le ka gare ga lenyalo ke dife dilo tše a di riang tšeo sa di rateng tše di riago ke monna wa gago? monna wa ka o abusive emotional. Monna wa ka ga a na nnete ene ga a nke mosadi wa gagwe a nnyetše a ntloša ka lapeng la mmane a re ke nka mosadi e fela ke itse go fihla ka kwa lapeng ga ka fetoga lefela go yena. Balekane ba o reng o na le bona ba ka ntle ba kgona go tla ka gare ga lapa la gago goba ba bonana fela ge ba le ka ntle? O gona o beetla ka lapeng. Ke kgopela go botšiša mo kgaetšedi yaka bana ba lena ge ba bona tiragalo ye e diragalang ka mo gae godimo ga gago le mokhalabe ba no reng bana ba? Ntate Morena bana go tshwenyegile ba tshwenyega gagolo. Ke kgopela go botšiša ye nngwe šikgaetšedi yaka wena le mokgalabo le sa robala ka kamoreng ye tee go Go bala ka teng go bona. O baka la gore ke bala ka teng go bona ke bua. Ge ke mo lebelela ke tlala ke pelo. Ke tlala ke pelo mo e leng gore ke swara koreng ka moswara ka lošene gore ga bogamo. Ntate Morena monna wa ka o tlatša pelo ke mo lebelela ka reng gama. A ke ka bose. Ntate Morena ke tshwanile go bohloko bo bogolo go ga go feta ka di 19 tša Janaware ke be ke le mmeleng ke tlo kry-a ngwana ka February ka di 19 tša Janaware ka 9:15 goseng ke tlile ka mokgatlo be ga motho go tlile motho ka gae a etla go bega gore monna wa gago o mo robile leoto ge o botšiša mokgalabo a re wa di tseba taba tše go nna o e ganne fela go ba gapeletse mara go nna o e gana o tea ka netefatso gore se yone ene ntate Morena ke gopile go botsa ge re tlo thoma go lwa le monna ke re ka re ke tswa mmerekong ke motho e leng gore mo beke berekang tshebeke o 5 days ke re ka re ke tswa mmerekong ke fihla gae ka pako Loltropo ke ipaka go tosa wa tseba gore monna ga a dula le one ka Loltropo mo no tosa ka re ke pako Loltropo ka gahlana le skipa se leng gore ke motho ke sa berekišeng makeup a ke kry skipa se pontswe di makeup sa mosadi tšiša se ipain and then ka gola ke fihla ka mo founela ka motsa ka re ke kry-ile nto e so ka Loltropong a e phega rena ga e tsebe ka di-4 tša December last first year ke boa gae ka tšatši la ka la gona ba le moyo o reng tsamaya ka Loltropong o paka ke tšhetše metsi ke re ke a hlapa ka go ganetša mara o no mphuša gore tsamaya ka Loltropong o paka ke fihla ka Loltropong ka go tša gym ya mosadi ka e ntšha ka e bea godimampete a ka mmotšiša ka re ke tla Middelburg ka mo founela ka re mo wena ke go šietse present godimampete a re okay ke tlo e go tšhaiša and then ga a fihla le nna ke fihla mo ke dulang ka mo founela ka re o kry-ela re eng ka re go diega jwang a ra ke etse ka ra go kgonega
ntho e tswa kwa toropong ene ke legala bobedi a e phega ga e tsebe ke latlhegetswe ke vaslap ka mo romong ya reng ka mmotsiša a e phega ke latlhegetswe ke tuku ya tlhogong ka mmotsiša a e phega mafelelo ka re ga ke mmotsa ke re gang ga botse go diragalang ka mongakong a re ena ke bolela kang ka re dilo tse di diragalang ka mongakong a dinkgatlhe a re ke bana ba gago a re vaslape tse re ke o mongwe ngwana e nka semoleleng ka leina moeng ka re tuku ya ke kae a re tuku eo tse re ke ngwana ka re bohlatse go tšea kae a re no a ba nyake ke bana mosadi ka gomo ka tla ka mmotsiša ka re ga o re tuku le vaslape ke tse re ke ngwaneng jene le skipa ke tša gamang a re bana bešo a ba nyake ke bala mosadi ke tsona ke bona ba di fakileng ka old toropong ka re jwang ka baka la gore ke tseba ka kamareng ya rena go sa kena a thomoga kanega ka tla ka hwetša makeup tšhologile godimo mpete godimo tšolekeo ka mmotsiša a re ke madi ka re a gamang a palela go gompotsa ka re makeup ke a go tseba madi ke a tseba ke tlo go laetswa gore nte ke makeup ka tša tšobete ka etšhela ka metsi makeup wa tloga a palela go gomphetola ngwaga go feta ke motho e leng gore ke boletše le yena ka taba ya go bora metsi ka re mo go yena ka ntšhelete cash re ka sebe le yona ke gopela re save tšhelete re save go lekana boka ka kgwedi and then e re ngwago tla ke ramago ka January re tle re kgone go ba metsi re fa ke sekereme re mo jareteng a bile kgwedi ya mathomo tšhelete e kene ka mo bankeng le re savings ya bedi ya kena ntaetse go ya boraro ka ra go sa le bohloko ba gore ntaetse tšhelete eo as long as e tsena ka bankeng it's fine ke a tseba gore ka January e tlo di dira boka and then re tlo kgona go bara metsi a bile ntate moremi ntho e le yone e le ya ntshenya ka kudu only to find out gore monno o tlile a tla tšea tšhelete ela a eja like sets ba re ke mosadi wa gago o nyetše wa kwešiša go jeng ga gage tšhelete gore ke tle ke finde out le gone a ke motho wa go tsena founung ya motho ka di-25 tša Black Friday last year ke ile ka tsena shopong e itšeng ka mo rekela founu ka re ke a mo surprise ka founu and then ka tla le founu la gae ke offer le di-29 e ke fitlha gae ka mo neya founu ya a ile boga a senka ba le problem a re gae a re mo go nna ntsenetše app ya panka e itšene ke e berekišang ka mo tsentša app ya a ke tsebeng ka no be ke rile phošo ke tsebe and then e ke seno tsenya app ye ka re e re ke check gore go tla kae ka tšhelete la re bjang only to find out gore tšhelete e tšwile ka di-31 tša July e ke bio statement tšhelete e tšwile ka di-31 tša July a ka mmotšiša same time because ke tseba gore tšhelete la re e betse date ya gore tlo tšwa ka gomola ka ipotsa gore tlo mpotša a seng ka mpotša ka di 23 tša December ke be ke tšhaiša ka 12 ya mosegare ka tšhaiša ka tla gae for the holiday and then ke fihla gae ka dula ke tše dilo diaparo tša tša Christmas ke expecta gore jwale ka monne wa ka o swantša thaba gore ke reketse bana diaparo tša Christmas a seng ka thaba seng ka nyaka le go di bona ebile a seng ka nyaka kwa se ka kwa bohloko ke ka gomola ka motsfai and then ka di 27 le tshwanetse ke gome ke ilo tsena mmerekong di 28 di 29 di 30 ke tshwanetse ke go gae ka di 27 ke goma ka re mo go yone ke gopela gore kwa tšheleteng ye le tlo go tswa o nromele 1000 because e tlo ka di 28 o nromele 1000 ke kgona gore ke la bana dilo tša go ja nnye kwa magwe and then ke tloga ke boa ke fihla mo ga ka tlatša a dumela ka goma ka 27
di-28 ke mo founela ke re tšhelete le kene na re kgone tseba gore re pelela jwang a re ke tša toropong tšhelete la a ya tsena okay it's fine ke a tseba gore tšhelete ya gona a ke motse ka di-29 ke mo founela gape ke re o dirile jwang a re mo gona leo ke na le batho mo ntlong ka se kgone go ya toropong ka di-30 ke sa ka 12 ke mo founela ke mo founetse la fasele ke mo founela ke gopola gore o ntomele tšhelete la cause ke tlo tšhaišana ke nyako go toropong ke reka dilo tše dingwe ke gana ke go motlhagane a re mo gore la tšhelete ya ya ke gore ke ke tlala ke pele cause tlo le mpotsa maka ene ke a tseba gore tšhelete ya gona ke mmotsise ke re gane gabotse ga gore ga wa ya toropong o ra jwang kane ke a tseba gore tšhelete ya gona and ke a tseba gore tšhelete le o e jele e tswile ka di-31 tša July and this thing ya gore tšhelete e tswe ka di-31 tša July in confirmela taba ya pregnancy ela ba go tla ba tlo e bega ka mo lapeng wa e phega because ba boletse ngwana gago o ile belegwa ka July so in confirmela gore o tsontšha tšhelete le ya ka mo lapeng o tswa rekela ngwane le japang a phege e le gore before re tlo baka ya tšhelete ke boditše ngwana go feta go na le o mongwe wa bosesea o ine go kgetha go ntswela ka molapeng a ile wa ga motse mofuma a ke tsebe ke ga bona gore lenyalo a lona o jwang and then o tlilisa nako a tla bolela a re ka gopela o tlo a lošetša ngwana ka mo ke montšhetše ka mo ke ngalošetše ka mo ka baka la gore ka kwa gona motswela badimo ba o tsebe ka re no itshwana gona bothata ebile o boletse e sa le eng ke tla ga ke rekela ewa ka dikopo cause ke tlo mo rekela mo go itšeng ke tla napa ka rekela ewa gago ra dumelela go ile go šetse beke gore bana ba Spain ba tla o mongwe wa bosesea a fitlha a dula le yena ba bolela nna ba mpiditše taba e fedile a tlo ntsebiša gore ngwana mososo ke setlogolo sa se siang a se setlogolo sa ka molapeng a re ngwana mososo o ya komela le tlo tswela ka moreng o tlo alogela ka moo ka gomola ka sa fetong a re gonko ka re ke a go ka be ke mmotsiša ausi wa ga seno se ka re ngwana ka re gane se sia ga re tlo bolletša ngwana ka mo o malošetša ka mo motse wa gage ga o molaong na a re o molaong ka re ke gakantšha ke ga re tlo bolletša setlogolo sa gage ka molapeng mola e le gore ka kwa ga gage tatago ngwane o mboloketše ka kwa ga gage o rile matshedišo a tatago ngwane ka kwa ga gage so gore ngwana a tlo bolela ka mo ga khukhunyana monna ka o lantšha mantso a bohloko mo gona a re o dilo tseba gore bana ba bešo ke responsibility yaka se ebile se ka se change and o dile o tseba gore nna jwale ka ge ke le ka molapeng ka mofelela tata go bona ene o mma go bona ka ra ke gane mare tshwanetse ntho ngwe le nngwe re ileng fase jwale ka family re bolele re kgone bona gore tša efeng decision go na le gore motho a ka ba embole mara go tsere go na le mo a latlhegang a re o tseba a ke tsebe gore be ke tsene ke eng ke ile o tšama ke rola thuru tša mosadi wa go hwa ke di tliša ka molapeng ke tso rola dithuru ke di tlišitše ka molapeng go di tlo mpetša ditšhila ke di ka kwa bohloko ke tsega e ra dithuru ra wena a ke no re gannyane ke tle ke šutelele malome ka kapa ke kwele polelo nngwe e bohloko ya gore wena ga o robale ka gare ga kamera ya gago o robala ka dining room mama ga o robala ka mo dining room monna o yena o ba robetše kae ka nako yeo o ba robetše ka yena o mo tlogetše ka kamoreng mpeteng o wena o rekileng o rata kamera ye o e kgethileng gare ga ntlo wa re ke tla robala ka mo o mo šutheletše yena o robala ka fao wena o ile ka dining room wena le mogalabowo ge o gopola gabotse ke nneng la mafelelo mo le ile la robala kobe tee bjale ka monna le mosadi
o sa morata mogala bo ga ke sa morata le tswile go bolela nnete kore ga ke nyaka o bolela maaka ke be ke morata mara due to being abusive emotionally a ke sana lerato la gage le ga ke mo lebelela ke selekešega because o mo abusa emotionally physically ga abusive o mo abusa ka mantšu o mo abusa ga a ntlhomphe o mpolela ga mpeng. My husband can't take a bullet for me. That's what I saw. e le gore wena le yena le ile la lwantoa matsogo ya go swarana ka diatla Ke feletse ke mo swara ka matsogo morago ke a go feta ke mo tempi and of which it's hunting me now gore why ke be ke dire. I was so angry. Ntate Moremi ke motho e leng gore ke na le business e itseng go thoma ga ka business e bile ka baka la gore ke bona gore I can't survive bana ba ka they won't survive the way ba phelang ka gage because nna bana ba ka ba tlwaela go no dula ba sena borotho ka lapeng mona wa ka o na gola di-25 ka di-27 go sa ba seka ene o na gola a ke tse gore tšhelete o na dirang ka yona okay yena yeo a mfileng go ba mfapa ye e šalang o na dirang ka yona because even le grocery na silent ke rile go bona gore o palela kore ka grocery ka re le gona okay it's fine a re ntšhe 1.5 ke ntšhe 1.5 ke re itlatše re kgone dira grocery enough ka mo lapeng a palela ke go kwele malome ka kapa go na le banna ba bantšhi ba rathafaditše dipelo tša basadi ba bona pelo ya mosadi o ka e gobatša ka mehla le ka mehla le ka mehla le ka mehla o sa bone gore wa e gobatša pelo ya mosadi o ka e gobatša mo e leng gore wena ga o lemoge gore motho o mo kweša bohloko mara mohlang a e tla go ntšha bohloko bola ka letšatši le le tee mosadi a ka go tšea ka go bolaya one felo fa ga go sana lerato empa mme nna ge ke mo lebeletše o fetogile ga e sa le yena o fetogile motho o mongwe ga e sa le yena mara pele ke tla go tsenelela le ditaba malome ka kapa be ke kgopela gore wena o no ya le yena o mmotšiša botšiše ke tle ke kgone go bua go mama ga botse mara se ke se bonang a se mosadi wa nyetšweng ka nako e monna ga ga beng a monyalao ke mosadi wa thomileng go fetoga morago ga tiragalo ye ileng ya ba gona ka gare ga lenyalo ya ke go kwa prof kgaetšedi ya ka ditaba tša gago di kweša bohloko ditaba tša gago di a tšhoša lenyalane ka 2021 le monna gago right le be le ne nako e ka kang le dula before lenyalana go ra gore go ntwa le ka gare ga 5 years or ka gare ga 6 years okay and then ke kwile o re o ka re ke 3 months di family tša gabo di setlo di sa tla ka ga lena o boletše gore a o tsebe gore na why and then impha question kapa ke re impha gore wena le ba bo monna gago a lene a good relationship wena le bona why ke re so professor go botšiše gore na le ya kwana nang wa re mara ga ba tle ka ga gago ga o tsebe gore na why ba satla a ke re ge batho ba kwana ba bolela ke dumela gore ge nkebe le gore le ya kwana ebile le ya boledišana nkebe o tseba gore na bothata ebile eng gore ba se ka tlo ba satla ka lapeng la gago right prof o botšišitše gore le ile la involva di-family ka gare ga mathata a le neng le ona ka lapeng la lena o ile aowa why motho e leng gore ke na le go ipotsa gore ke strong ke na go ipotsa gore ke nyako tservela dilo ka bona and ke na le go ipotsa gore ga ke nyako jala letlhogo that's why ke dilo tse ntši ke palela go involva family ke palela go because ke ipotsa gore motlho mongwe re ka dula fase o tlo kry-a gore motlho mongwe o a kwata gore nna wa ke botsa ba gabo gore no ke bang or ke botse ba gešo and then
ba be le lehloyo godimo ga gago ge e le gore nna le ena go a direga gore a swarela marea boa re bana lehloyo lela ka mokgonna ka goba botsa gore o ntshwara ka gona le ka setloga o bolela polelo ye nngwe ya gore o ile wa nagana gore you are a strong woman gore o ka kera dilo tše ka moka ga tsona but o lemogile gore you're not strong o lemogile because go swara dilo mo go wena o nagana gore o strong bo tlo fetša o ya toronkong wena because ka mokgwa o reng go o lebelela monna o ka gona o bona gore o ka mo swara ka matsogo o ka mmolaya o ka mo dira eng ke toronko ntho eo bona ge o le mosadi ka baka la go tlala pelo o kgona go swara monna ka matsogo o mo trape you're not strong enough you 39 years monna ga gona le bokae o na le 50 o boletse gore ka gare ga maratwana a bang lona ka thoko go ne le wo a ileng a tla ka gae o ile wa mmona o ile ga a fitlha re ke ena mang motho we gore o ratana le ena ke a mo tseba ke tseba ga gagwe ke a mo tseba ke a tseba gore mme o kapa ausuo o itsebile jwang taba bona and then tšatši le a e tla ka ga gago o be a e tla go dirang o fitlhile a reng ga te introducer a se a te introduce because ke a mo tseba ke mo introduce ke monna o mara e le motho e leng gore o ka re mo introduce a se motho a fela mo wena o ile a gakanega because o ne a sa tsebe gore ke gona mo gae okay o ile a taile goseng ka mesa ka 6 to 7 ya ba motho e leng gore a fihla e ba motho e leng gore ntirele tee ya senamolamo ke nyaka tee gane gona ke mo teena o ba a se o lemoge gore wena o gona a sa tsebe gore ke gona ka gona and then o ile ga a fetša go bona gore o gona ya ba motho a laelang a tsamaya monna ga go a re ba tlile go diang ga a bolela a se ka go motšiša a se wa mmoješa ke kwile o bolela ka diaparo tšeo kgonang go di hwetša ka gare ga otoropo ya monna gago ka kamoreng ya lena and then ge a te phetolela o re dilo tšeo ke dilo tše di plantang le go tšea ke bana ba gabo family ya bo monna gago e kgona go no tsena ka kamoreng ya lena ka mokgwa e ratang ke ntho e ke ileng ka motšiša yona ka baka la gore ke tseba ka tsena ka kamareng ya rena okay go ntlo le gore re family ya gago ga e tsebe gore o ne mathata emene ke a tsebise family ya gabo e ya tseba ke naga ke sešo gore ba botša mara di-action tša bona ka ge ba sa tle ba sa tla ka lapeng ene a ke tsebe ke tlo go diragalang ke nona ga meka a ke sure ka yona gore ba botšiša because nna a senka ke belela selo le bona relationship ya monna gago le bana ba gago ba go kirileng ka bona e jwang o rata le bobedi actually o rata eme one o rata ofe ga mogare wa mathomo lwa boraro a ba bušega botsana ke bašimane ke banyana ke bašimane ba le bararo ge wena o lemoga gore a rate number 1 le number 3 o ile ge o e lebelela ka leitlho la gago wa bona o ka re sebakwa ke magareng ga bona ntate bana ba ka ke ba godisitše ke bana ba ka ba close too much and first bona ke kgona go bolela ditše tipo so o ka re ke ntho e leng gore e mo swara ga bohloko okay ka baka la gore o ile a bantšha lentšu a re ngwana mošimane close le nna a hlalefe ka batlong yeah okay kgaetšedi ke kwa o re monna gago a o sa morata wa re reša ke bolela nnete o bolela ka maikutlo kapa ka pelo kapa o ka boena a o sa morata ene lerato le ntšhitše ke ge monna gago a ka dula mo pele ga gago mo a kgopela tshwarelo a go botša dinnete tša beng a go utullela a go fitlhetše tšona ka moka go tšwa kua morago
o tekwa o ka kgona go mo swarela o ka se kgone kgaetšedi yaka and then ngwana wo e leng gore o ile a tla begiwa ka lapeng la gago gore o imile o belegilwe wa mo tseba a o mo tsebe prof ke nagana gore ke feditše a ke tsebe rena ba ka re kry-ela tata go bana malome ka kapa papa go ngwana re ka mo kry-a kgaetšedi ya ka o tlile fa a tlile go nyaka thušo ene ga a swanela go gana thušo ke tlo mo lemoša se sengwe kgaetšedi ya ka gore bophelong re tsena ka gare ga manyalo batho ba sa lemoge gore go tlo ba le diphoso ke tlo lemoša kgaetšedi ya ka se sengwe gore o rata monna wa gage nkebe a sa rate monna wa gage nkebe taba ye ya gore kgaetšedi wa sokola e tseba ke meloko ka mokana ga yona nkebe a šetše a mo ememišitše ebile a mo ntšhitše ka gare ga lapa la gabo nkebe kgaetšedi a šetše ebile a sepela le mo ebile a teketlile a tenyakela banna le kua go bontšha gore lerato le fedile go kwiša ke monna wo mo ratang bohloko go kotsi gobane go ya go rata o mongwe monna ka ntle go tlo go bela boima kgaetšedi ya ka o bile le go suggesta gore why lenyalo le ke sa le nyakele a marriage counsel why santse o suggeste gore lenyalo le ke le thuše le gore ga o rate motho ke ntlha ya mathomo mpotšang gore lerato le gona mara e fela mogalabi wa gage o tlo le berekela ka thata gore a le buše ya bobedi kgaetšedi o bile le kakanyo ya gore goreng ke sa nyake a psychology gore e tle re cancel nna le monna wo nke e leke gore lokiša ke ntlha ya bobedi ya go bontšha lerato fa kgaetšedi o bontšhitše gore monna wa gage ge a sepela a ya go batho ba go swana le dingaka tša setšo baruti o sepela a na nnoši ene lenyalo le ga se yena a nnoši ka mogare ga lona ke yena le yena ke batho ba babedi ka gare ga lenyalo nkebe e le gore kgaetšedi ga a morate nkebe a sa kwiše ke se bohloko maaka a thubile lenyalo mosadi a ka thoma a loser trust ka lebaka la maaka a sentše manyalo a mantši maaka kgaetšedi a sentše lenyalo la gago maaka a sentše pelo ya gago maaka a sentše go loka ga gago maaka a sentše bowena monna o swanetše go tseba gore o tlo bereka ka thata go tla go lokiša taba tše maaka ga a ge lenyalo monna wa nnete ga a bona gore o rile phoso o emela phoso ya gage ga a ithibi ka maaka ge o ka tšea lenyalo la gago wa le beya godimo ga maaka wa aga lenyalo godimo ga maaka o tsebe gore maaka mohlang a fetoga e ba nnete gona lenyalo la gago le ya go phušuga gobane o bo le ya ga godimo ga maaka ge re bolela ka maaka re bolela ka ntho ngwe e leng gore o ka se fore motho wa 39 years ene o ka se fore molekani wa gago o dulang le yena molekani o kgona go tseba monna go feta ka mokgwa mmaga mo tsebang ka gona gobane monna dilo tše dintši o kgona go di bolela a na le molekani wa gage motswadi wa gage wa mme a se gona ge re ya kua pele go na le bothata mo malome ka kapa marato a ka ntle lerato la ka ntle le a senya le senya kudu ka gare ga lenyalo go dula le motho wa nyetšeng o be o kgotsofale o bo ye ka gagage ke phoso taba eo ge re tsena tabeng ya gore kgaetšedi o feleleditše a iša monna wa gage letsogo ke bošaedi bo bogolo mara ke kwele le yena a itshola ka boyena nkebe a sena lerato for mogalabe wo ba ka se tshole ene nkebe kgaetšedi ke nnete a sena lerato for mogalabe wo ba tlo raka bana ba gabo mogalabo ka mogae gobane mogalabo go ra gore o molwesa le bana ba gabo
melato ya gage o e taka ka bana ba gabo a sa lemoge gore mosadi wa gage o tlo feleletša hlo ya bana ba mola yena ka bo yena a šetše a le molatong. Nka se re mosadi wa ka nkereile gore ke ne le diphoso ka taka ka ngwanešo ba tlo moraka ka mogae mosa ngwanešo ya ka no ba jwetša ke ngwana ka mogae mosadi ya ka o tlo gana re mo thuša gobane ngwanešo o tsentšha di-makeup tša ga ka gare ga wardrobe ya makoti jwa gona ngwanešo o nyakang ka kamereng yaka a be a bie dilo tša gage a se a botša mogadibo gore aowa gadibo ke bona o ka re bana ba ntshenyetša ka kua kamereng a ke bie dilo ka mo le gona o di bia jwang a sa dule ka fa a re tlogele tabakgološi tabakgolo malome ka kapa lenyalo le ga le na tšhireletšo ga le nayo total a le nayo potšišo ke gore lenyalo le batho ba ba na le 2 years ba elwa ba bona ka bo bona ga ba palela ke go bitša meloko yona e reng ka lenyalo le monna o bethilwe meloko ga ya tla mosadi o fetša nako a šetše a robala dining room bana ga ba etla ba baeng ba gabo monna ba mmona meloko ga ya tla go na le se sengwe sa phoso mara a re founele tate re mo kwa gore yena o reng ka wa gage wa go ja bogobe ya re ya leboga prof wa bona ke phentse ke botša batho ke re lenyalo kapa relationship ke ya batho ba babedi bao ba swanetšeng ba ratane ba hlomphane ba kwelane bohloko ge batho ba ratana ba fetoga bana ba motho gopola gore ge o kweša nama ye o e ratang bohloko go swana le gore o te kweša bohloko wena ge o betha nama ye o e ratang o a te petha so mme le ntate ba swanetše ba tsebe gore ge motho a kwatile ga a tshwanela go kgatlha ko go bolela ka baka la gore nto nngwe le engwe ye o e ntšhang mo molomong wa gago ka enga go šala boitsholo fela ka baka la gore ga o imene nto ewe o e bolediša ke go kwata o e bolediša ke pelo mme ke tshwenya ke taba ya gore kore o bethile monna o re ke be ke kwatile ene ebile o re monna o ge ke mo lebelela o ntlatša pelo wa bona ke a tekwa ke le ka kapa gore ge ke be ke le mosadi monna wa mohuto beng ka se kgone go phela le yena ge e ka ba dilo tše ba di bolelang mo ke nnete ka yena wa tseba malome ka kapa ke tlo no lemoša batho se sengwe gore wa bona mosadi o ka se bapala ka mosadi wa gago ene mama ke tlo go lemoša se sengwe gore mo bophelong o seke wa tsoga o dumetše gore nna nka se moswarele wa bona lentšu la nna nka se moswarele le ka go senyetša dilo tše dintši ke boe ke lemoše motheeletše le mmogedi kua gae gore ka gare ga lenyalo mahlatse a mangwe a tla le basadi ba rena o ka no motlaiša mosadi wa moria tšeo nyakang go moria ka mokana ga tšona mohlang mosadi wa kwata go kwatela a go writer off mo pelong ya gage a re yena ga a sa go nyaka mmereko o tlo fela tšhelete e tlo tsamaya a go sa nento e tlo dulang mo go wena mme modimo o mo arabile se segolo se mme swanetšeng go seria ke gore swanetše go tšea pelo a iše fase fa o tlile gore re mo thuše re bone gore re ka mo thuša jwang mama re tlo bolela le papa o mo theeletše re ko gore yena o reng a kere se ka mo fetoga re a leboga ke na le tate mo mogaleng fa tate le beile tsebe mongaka re a le dumediša lenane go lapitšentše gore tharolo mathata le yang kwa mongaka le yang kwa o le a re kwa mongaka botse prof le mokwa ga botse we ke tloga ke mokwa ga botse le kae tate
molato ga o gona motswadi wa ka re na le bo mokgekolo wa geno ka mo ka morago ga go latela sello sa lena ge e belela tatele re no morwa e tla o re thuše re ya ge lapa nna le mmago ka mo go na le diphapano re latetše sewe re ne le mme ka mo mme o biditšwe mme ga a gana maikemišetšo a rena e le go lokiša taba ya lenyalo le la ka gae gore dilo di kgone go loka di be gabotse gobane go ka ba mošala lapeng wa kry-a o elwa le mosadi badimo ba tla tsoga and then ba kry-a ba šetše ba thoma go senya dilo ya re na le mme ka fa o llile dillo mola le mola e ka ba le a di tseba dillo tša llileng ka tšona ya ke a di kwešiša and ke leka go protecta lenyalo le hwelaka ya le ge o hwetšara mo go nako le diphoso di dira ke motho ya mama kudu sallang ka sona nna ge ke mokwa ya mathomo o boletše gore lena ga le mmotse therešo e ka ba o a rereša ya 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 le ka mokgopela tshwarelo godimo ga sewe go laetša go e tshola ya ya yona tabi di tlile ka malapeng nna ke sa ile mmereko ya ga o sa bo botse mogala go a tla ka nako e itse and ka o ka go motsa ntse go bona le motsotso go ke di dina le yana go tla le nna ke motho ke dino all right le ngaka le swana le nna go ba boroko ya ka ke batho ba na le problem ya go tshwana le yona e ke le go godimo ka yona ya ga ke kgone go e rarabolola ka lona ya mpalela ka go go kwa gabotse be le dumile gore maphodisa a le thuše kampa go tula yona tabe ya mpalekwe ka re di kgolo ka kudu mo go mokgekole mo go piša ke yona be le nyaka gore ba le thuše ka di-DNA gare ga gago le ngwana o ba kgone go netefatša gore e ka no ba di-DNA ore wa mo go mothowe ba kgone prof nka se bolele ke sa itsebe go ke tseba go kgone bona ka sefega ya le ge go botša ye se boano go fo bona awa mogala yo mpotša bona se yona ya ka go tuloga sekwe ya maratwana ka ntse prof ga ke na le ona le lengwe a lebalago a re motshwantse o tla mokgwe go bo go na le motho re motho mme a re ropela dijamanyana ya a re so a bona re ka kwa wena ke go jana ke ngwana gago a re no ka re yena motho o ka kwa go ka ba jwang kgang ka romela yena gore a tla kgone go collecta tšhalete molapeng ya gane ka madimadi motho le ga a tla tlo collecta tšhalete o kopana le ngwana sekolo ya ngwana a bole sekolong ngwana le ke ba thoma a botsa mmagare nna ke ratana le motho o tla le ka molapeng motho le a tao ke ya collecta go tšhalete ya mokgekolo ga a dule gole le nna o dule gona mo gausi ke se ke sesole go mo nna a ntse go mpodisana ke go kwešiša gabotse ke ya go kwa tate mogolo
ke bona ba riago tlhakatlhakana ga botse le lwesha ke leloko la geno ba babedi ba ba bagolo bako ebile le bona ka bona ga ba etla ga ba tle ka ba botsa batho dimela ka moka ba feta ka le fo bona ba feta ka tsela sona mara ke kwa mogekolo wa geno a re yena le batho ba geno ba tloga ba kwana ga botse ebile aowa molato ga o ona nne ke ka babedi bako o kwana le ba babedi ba bangwe ba ga ba kwane ebile le nna ka bonna le ge re ka ra ba kgopela go ya sa gore ba fo thiba ka ma ba thiba ka ma ba tlela ka bona alright le tšatši leo mosadi ya terapo ka thi a e bea moko o ile go e mongwe a mmotse o gore phetolo ya motho gore ga ge motho gore o re nna a ka potlatla thoma ka wene go fo kerapo ka thi mona ga le ka moka di be di le kae wa bara gona ka go mo ke go kwa gabotse tate mogolo ge re ya le ditaba e ka ba mogekolo wa geno go na le phoso ye a ilego a go riela yona mola wa banka gare ga lenyalo wena phoso le nyana a sanka ntirela phoso a sanka go riela phoso ya go fetwa ba re ke ya a phoso la sanka ntirela taba ya gore wena le yena le išane matsogo maloba bekeng ya go feta e go swara jwang ka lebaka la gore yena ka wa gage wa go ja bogobe o re ga e mo sware gabotse yona ga e ntshware gabotse mara ka nna mo go yona profeta le bogolo bo bokae ke ka mogala bola topa founu ya a founela mogekolo re no gape mogala ba gago gore nna ke ratana le ena ya wa bitla mo ba sa re ba botsisa ke tšhediwa ka metse ditiwa ka dikastrole o topia mabotlelo o ria gore a sanka telo a sanka ke dirane ka go gomola dia ka mokgwa diago ke ja gapo ka tswa ka keitse gore a theoše moe ke moka ke tlo boa gapianyana e be e le la mathomo a go iša seatla mola wa thomang go mo tseba e be la mathomo godimo ga tiragalo yeo wena wa mo swarela bjale ka ge o le mokgalabo wa gage nna prof le go jalo mogekolo ke monyetse ke marata ya re sa tlile go tša kwa pele go tlo ba le meletsana le tabanana ya o sa morata mosadi o ke marata ka kudu mosadi mmoša mehleng le matšatši ya gare ga tiragalo ka moka mme a e boletšimpa o ka rata go mo kgopela tshwarelo o reng ka gore yena gore a sanka a go riela phoso le ye teng gare ga tiragalo ya e leng gore mama o e boletše le dillo tše a llang ka tšona ka moka o ka rata go mo kgopela o reng o kgopela tshwarelo e le go retolla pelo ya gage ka mokgwa e leng gore e šetše go betše ka gona gobane go ya le ka pono ke bona pelo ya gage e tloga e go betše kudu ka maatla ene o motho wa sedimo ene o mongwe mosadi o ka se monyale mola e le gore mme seemo sa gage se ka tsela ya lego ka gona ya a bue ka kamoreng ke marata ka kudu phoso e dira ke motho ka ntate prof ene go na le nto ngwe ke lekileng go e lemoga mo go motlhakolo motlhakolo o na le sedimo o na le badimo modimo a mo tshwerego ke modimo wa manna wa dikadisa ke that's why ka re le nna ke bereka ka batho ke a tseba motho wa mogutoko o a gala o a kwata nto ngwe le ngwe mo bana e fo ba go lokile jwale wa ile tšere nako go mo iša thwasompa ebile go be go tshenyego e kaka e go mo iša thasong a sanka go pala mosadi o lentše magadi mara re nyetše ka ra saete ya mo before moragonyana kwa ke be ke fa bolelena kere gore o tlo o kgonne go ya ko go ka ba jwang ge re ka re
a reka dipalite to ka moka di gona mo di feleletse go fo boledisana le ba geno ke moka ra tla ra go feiša ka mokwe ke moka wa sepela wa tlhasogo a ke tlolela go kwata ke go kwa gabotse pa ke tlo go lemošantong wa tatemogolo lenyalo le o ile wa le phethela taelo jwale ka ge wena tatemogolo o le motho wa setšo o ile wa no le phethela taelo wa bitša mosadi wa re mosadi aka le go lle re phetha taelo ya go hlapa ya go šitantšha dira tše di nyakang go tsena ka mogare ga lenyalo le tiragalo ye ka moka e riegetšego ke nyaka go bona ke kgopela tshwarelo ebile ke go šireletša moga tšaka gore dilo di loka gabotse o ile wa le phethela taelo prof motho ba go mereka ba go bokiša mo ke ka bina go le yana o tlile a tla tša mobu wa ka mokwe a tšea mobu wa lapa la gago mokgekolo o mokgula mmona ya gore o šetse a bone mosadio gore mosadio o tlo go mphološa dilong tše ntši kita sa a lekile go tsoma motho gore a tla a re nna ke emisitše motho ko go kwele ka kapasue nka o no re boledi le yena papa re a le dumediša le gona le gona nka tekakapa a re gona go ne le dilo tše pedi tše tharo tšeo di ntlabago ke kwa ge o bolela le prof o bolela gore o ile wa kry-a mogala ba go botša gore go ne batho ba re ba cleana kua go wena ba re ba ko cleana ka pele nna ba mphonetse ba re ba ko cleana ke founela mokgekolo ke mmotse go be go ne le mang ga gago ka nako eo ka nako e nna be ke dula ke noši mosadi a lokwa sekgweng a na le bana batho ba ge ba šalle ba tloga metseng ya bona ba etla ka ga gago ba re ba tlo o cleana go dula go ne le ditšhila ka ga gago mo e leng gore mosadi ga a kgone go dira mebereko wa go cleana ke mpe e ke go ya mmakatsa yone yone ga ke fetša ke feleletša ke robile sekhia se se gore o bereke menyako o teng mokgekolo wa geno o bolela ka diaparo tše a di kry-ang ka gare ga otoropo ya gago ke sa ba le divaslapi le dituku tše di timetseng o nagana gore di fitlhile jwang diaparo tše ka magare ga otoropo ya gago go fitlha tsone go di hweditše go gabeng gake ge selego sa tsebe ga o tsetlile o ka fore selego sa tse gore ba tsebe mosadi ya gago o timeletše ke diaparo mosadi ya gago o hweditše diaparo ka otoropong ya lena jwale ka ntate wa lapa ebile o le ngaka le lekgono le o sa re ga o tsebe gore na diaparo tša mosadi ya gago di ile kae ga o tsebe gore diaparo tše mosadi a di kry-ileng ka gare ga otoropo ya gago di kae le lekgono ga o tsebe ntate o ngaka ebile o ntate wa lapa dilo tše ka moka ga tšona ge di go tla bankane o sa botšiši ba kgalabe gore diaparo tše di tlang ka mogare ga otoropo ya ka di tlile jwang diaparo tše di timelang ka mo ntlong tša mosadi ya ka di timela jwang nkane o senke o botšiša bakgalabe ngaka le yona ntate ka kapa e a fara ga ke go kganyane moo gore ke tle ke dilo tseo tsona o di hweditše ga ke thogane le tsone gore mara ke tlile ka moko tsamaya ka moka mere ga go key and-e ke leka go tlhalosa sekhia menyako e mengwe sekhia sa wane ba tshwere sekhia ge o feleletša roba menyako gore go tsene ka o teo gore le ge selo se tlo go hwetša gane ke tle ke tse gore go tsene ka ofe menyako ka re sekhia ke se ke se swele ge o šalle o mmotša gore diaparo tše ke tša batho ba geno o be o di tseba gore ke tša bona goba o be o naganela batho ba geno o be o tseba o dirile eng ka go tseba ga gago monna ka gore ka baka la gore o tsebile gore dilo tše di gološa le mosadi ya gago ebile ga o sa ne khutšo ka lapeng o dirile eng ka batho ba ba geno ba ba kgonang go tsena ka kamoreng ya gago ba planta dilo
le ska solfa ka nako a wa emanyana pele ka nako o dikela ke hore ka nako o thoma go ba dikhet a tla thoma gape a balabala di tsa kwa marago go thoma ka tsona ke ka ngwana wa go ima leng ka moka wa e bona ke a leboga mosadi ya gago o bolela gore magareng ga bana ba o mo kereileng ka bona o rata o wa mogare sebakwa sa gago le ngwana wa mathomolo wa boraro ke eng papa ga ke gopole ka mokgole ena a e bolelago ka bona le a kwa bana ba kwe ka moka ke kwana le bona mokgwa e mogolwe o ikare ka leng a e tla bošego a ke mmago bana ba le makgwenna ke šetse magae le bona ya ke moka ngwane o tla bošego ke bonala mokgekolo mo nnaene ke re mokgekolo ga ke ngwane ka nako so ga a tswa go wa e bona ga ke tsebora ke ya phoso ga ke mmotse and ngwane ka tlakale ka go bua pasene ka re wa tswa re ge o sepela bošego o dula le nna wa ntse o tlhagala ke bothata ba tlo lebelela nna ke šetse go bene ka malapeng batho ga ba dikgagano tse dingwe nna le ena wena le mang le mmaka ya ga go na dikgagano tse le mmaka a tsena tsena ka mosana gantsi ka motšea ka mmea fatshe jale ka ngwana le sokana ke re ke molle ka go molaetsa o tsebore ge go le monna ga mosana o ka kopana le sotsa mokutloko ke le ka go mo fa maeletse ga nna be ke sa tsebore tabe ga e mosara ga botse go fitlhela ilo a ke go e botsa mmaka yona ya malopo ebile ga re pedi go fapana ka mosana a mpitsa a boa ntshekisa ka re ga wa ngwana go sa le menyana for ke go itshekisa nna le mmago ga ba tshwanetse go di tsena ka ga o di tsebe gore go diega jwang o go lokile mosadi ya geno yena ka bo yena o bontšha gore ga o kwešišane le bana ba gare bana ba re ga ba mo kwešiše go ra gore yena go ya ka pono ya gage ya matlho ga a lebeletše relationship ya gago le ya bana ba ga go ne relationship ye e leng gore e ya kgatlhiša magareng ga bona e boletše ke yena empa e lokile e re ke e fete papa o kwane le mama gore le bea tšhelete ye e leng gore tšhelete yewe e be e swantše tle ya ge stopolo sontse e bo re le metsi tšhelete ye e feletše kae tate ka kapa tšhelete e bego waka e ya terebane ya bošaedi boa ka nna bo ke bo dirilego ya ko go tla ke batho ba sa e tosa ke moka e nngwe le ka itsea ka e berekiša ke bošaedi boaka bo ke bo dirilego o e berekišitše go dira eng mosadi ya gago a sa tsebe mebereko wa yona ka gore tšhelete ke ya ka gae a se ya strateng ke be ke kapete thurumu e ka moko e reng ka moko rata go ntlwana e na le karate a go kere ke bošaedi waka bo ke bo dirile ema pele papa o kgonne go ntšha tšhelete bankeng wa tle wa e berekiša ka gae mosadi a sa e tsebe ebile a sa e bone right go lokile papa ge o nyala mosadi wo o monyetše ka tsela mang le hlabile le ntšhetšane magadi ke ntšhitše magadi go jare ga go tlo hlaba kwa sa re go be go hlaba monyanya wa tliša go šetse 7 days so ga le so hlabe gone jale awa ke a la hlaba mara le saenne family ya bo mosadi wo ile ya amogela dikgomo tša gago ya go tšea jwale ka mokgonyane ya bona wena wa ba tšea jwale ka di-in-laws tša gago jwale ntwe e dirang gore wena o le monna o palele ko go rwala dieta o ye kua ga gabo o ye go ba botša gore ka lapeng la ka e faretše mosadi o robala ka dining room mosadi o nkiša diatla o palela ke eng ko go bolela le ba bogweng ba gago mabapi le morodi ya bona ka bogweng a go motho ka gae
ba hlokofetse ka moka le ba dikgoro aowa ba dikgoro ba gona eno ba e ke motlaetsego ke atago ka morago ga gage ka re le ka motshwana gante le lona bošoko bo ba golwa o ja a ba mphonela go ra gore wena le family ya bo mosadi ga le relationship e botse re na le yona o ba ka ga eno ba ga gona motho ka kwa lapeng le papa ba bona ngwana go mama lenyalo la lena le ne mathata prof o mogonyana ga mmaleswena akere ke dumela gore kua ga mmaleswena go ne bo malome ya mosadi ya gago ba o ba tsebang go ne bo rangwane ya mosadi ya gago ba bangwe ba o ba tsebang ntle le ba ka mo lapeng ntate ga a ba tsebe mara o ba nyaletše ebile potsišo eno ba nnyane tate kgomo tša gago di amogetše ke mang ka ge o sa tsebe ba ka kua ga gabo mosadi ke bomang ba relata jwang le mosaduo re gopela re se ke la bitša difane mo moyeng ba relata jwang le mosaduo batho ba ba amogetšeng dikgomo tša go tswa gageng prof re a leboga papa wa tseba ntwe ke e bona mmone papa o motho wa go thuša setšhaba o motho wo mogolo wo a swanetšeng a lwele go sepediša dilo gabotse a bolele nnete a tšee nnete a e bee tafoleng dilo tše ntši papa ga o bolele nnete o tla ntshwarela to say that mo dilong tše dintši ga o bolele nnete ene ge o sa bolele nnete ntwe e sa tšwela pele e sa ferretla mosadi ya gago maikutlo a gage a gore a tšwele pele a go hloye a tšwele pele a go kwatela a tšwele pele a palele ko go swarela e re ke tsene tate mogolo mokgekolo wa geno o ne babo ba ba amogetšeng magadi ke babo tšatši le le ya go saena ka ge o re wena le yena le saenne be go se ne ba gabo ka tšatši le le ya go saena ko wa gabo a kere wena le yena le lwele se se o ile wa mmotša alright ke kgopela go tsena mo tate mogolo le golle re aga lapa la gago tate mogolo ene gore lapa le le agege mosadi o ke gore a kgone gore pelo ya gage ye fase ya go amogele o nyaka nnete fela ye ka tswang go mogatša wa gage gobane ke ile ke mmotšiša ke re mama gabotse ke eng se o ratang o ka re papa a ka fetoga go sona a re ke nyaka a be le nnete fela number 1 mama o bone gore lenyalo le le ya tshwenyega a suggesta go nyaka a marriage counselor lena le ile ge le bona lenyalo le le ba sopala nagana eng ntle le gore le bolele le rena alright re tlo mo tsentšha e segale mo mogaleng a tla kgone go go fetola ya bobediši mama o lla ka taba ya gore wena o bile le marato a ka ntle ge e sa le tseni mo lenyalong e ka ba o a rereša go ba ga a rereši tate mogolo molala thomang go ratana le mama a sanka wa ba le marato a ka ntle ye tate mogolo e riagetše malapeng a mantši re e bone
nka no re le nna ka gešo e gona ile ya ba gona ra kgopelana ditshwarelo le nna ke le ngaka Moremi ke ile ka phošetša mosadi wa ka ke no rata gore re bolele nnete gobane ge re ka se bolele nnete tatemogolo lapa le ga le tlo agega gobane re tlo bopa ntho nngwe ya tshele le ntwa godimo ga mokgekolo wa geno mme o re papa o bile le marato a kantle ka gare ga lenyalo e ka ba wa rereša goba ga rereše a sanka wena wa ba le motho sa le wena o thoma go dula le mama a sanka wena wa ba le motho motee wena o dula go nae alright boka titše ba di kereileng ka kua ke tša ngwana wa sesi goba ke tša ngwana malome goba ke tša ngwana mang di ka molekana makeup o kwa ngwana sesi yena o makeupela ka kamoreng ya gago mosadi ya gago a sa tsene ba theeletše babogedi felo fa re yaga malapa ene lapa ge re le yaga le nyaka nnete wa mona mosadi pelo ya mosadi gore e lokiša ke nnete ge monna ka mmotša nnete pelo ya mosadi e tlo lokologa ya dula ga botse malome ka kapa a bona tabeng ya marato a kantle ke tlo le kgopela tate Malefano wa molano ke gore mama ano re nabi gannyane ka yona ya taba marato a kantle ano bolela gore nna ke na le bohlatse ke ile ka bona sa gore le sa gore le sa gore le sa gore fela moruti papa le gona ke re go ne le go ya ka polelo ya mme go ne le mme o a ileng a no tsena ka ga go Forogo ka bo 7 ya Forogo a be a šetše a rene kontrile tee gane a ke nwe tee le kgono na ga ba ra ke nwe tee le kgono o be a enwele ne maabane maloba goba o be go netšatšile a ileng a notla ka yona bo 7 a nwa tee a le gopole mongaka alright a e swaraganyane fela eno e swaraganyane fela motswadi yaka re no ba re nyaka go kwešiša se sengwe re lebeletše le go lokiša se sengwe Malefo go thuše mama ka mmae ke molaganyane fela wa tseba ke ba le bothata ba lenyalo le gore o ka re lebile gona meloko le metswalle ba di ana kana lela ngwana lela nakana mokhura se hla o moneye since mma ore o na le ba bile le 3 years ka ga relationship before ba ya ka ga lenyalo le na le 2 years go njwale o ra gore tate ga senke sala dula le mosaduo a senke gwa no ba le lehu ga bo mosadi o mo ileng gore o ile a fitla kua ba motsebisha gore wa o ke ra kgadia mosadi wola ke ra kgadia mmago jwang kore ga senke no ba gona tabe gare ga ba tsebe yena o no te tsebela bona ba ka molapeng fela ebile wa tseba go ne ntonga ke shi gona ya o ke mo sa go tsebego ya le kwa getse papa a re tsentše mma mola mma le mokole mogala ba lena a ke re go tšeo a te phetoletšeng ka tšona mo go tše le di boletšego ke e fenye le nyakang go e botšiša kapa go gata godimo ga yona kapa mohlomongwe jwalo jwalo
tšhelete o kapetse ngako o ra o mo feta o re two room le ne two room ka gae ngako o kapetse ka 2021 and tšhelete e jele last year 2022 le tšeditše papa ke ntse ke papa ba re two room ye ba reng le kapetse e sa le ikapelwa ka 2021 ene tšhelete le ijile ngwaga go feta ka 2022 go kapetse thuru ke ra tšeka mokgwedi bese ya kapela ke ra tšeka petse ka morago le kapetse neng ma ba re ngwako ke kgale o kapetse tšhelete e jele ngwaga go feta ke kwa gabotse alo papa alo le a rekwa ke a lebo mosadi a lena o re okay le kapetse ngwaga ka ngwaga ngwako ka ngwaga man lena ngako ko kapetse dihafu neng kwasha ga ke sa gopola ka ngwaga mang ke o kapetse dihafu la o feleletša neng ba o feleletša morago ngwaga go feta and then o re tšhelete feleletša ya it was 2021 jwale o re tšhelete e jelwe ngwaga go feta mola lena le kapetse ngwaga ka 2021 tšhelete e jelwe ka 2022 a ke yalo ba ke sa gopola mara nna ke ka mokgwa ke tsebang ka wana ke ka mokgwa ke di tsere ka feleletša thume ke ra tšela ka kwa morago alright potšišwa ka šitate ge le ya go reka dikapa le no kgetha gore mosadi o ga le mmotse le no tswa le nnoši la go reka dikapa la no boa le tšona ebile gwa be gwa tla batho ba no kokotela ba dia dilo ka moka mosadi a no bona go fedile le sa mmotse selo ga le kwa kere ke phoso ye ke e dirilego alright ke phošo gona re ke telaetša go ke tlhola a gona bothata tatemogolo mama papa o re yena o wa ikana ka wa gage wa go ja bogobe gore yena a sanka a ba le marato a ka ntle ke kgopela go botšiša and ke kgopela a be le nnete ya voice record ya di-30 tša december ya 2022 ya ka pass 11 ya ya motshegare ya ya motho o be ga mmotsa a re ga o fihla ka gae ya o foune ya ngwanyana a re ga ke nna airtime ya a re o ntirele callback ya ene o se ka e dira bošego kana mosadi o tlo ba le gona ya ke be e le ga go diragalo ga re yena gana maratana ka ntle voice record ya di-30 eo ke na le bohlatse ba yona ebile le ga ka e phega le swere mo kgaetšedi ke na ba ke sešo gore gona mare o a tseba le yena gore ke na le bohlatse right a gone molato ke kgopela gore papa le a itse ba voice record ye le beng le boledišana le lekgarebetsoko o mmotša gore ga a fitla ga ya go founela ra ke ne airtime wa re a go dirile please call me empa a ske a e dira bošego ka baka la gore mosadi ga go tla ba le gona wa e gopola taba e ke tseba gabotse go be go diagalang magareng ga gago le lekgarebele lekgarebele ntate ka kapa ke mmago ngwanaka e mongwe o itse a tla ka mokgolapeng le sa founelana le sa dira di-please call me tša ka diphiring ga ke nyako go bea le yona gabotse gore o tlo kgone go ikwešiša ba mphounetše ba bolela gore ngwana kore ngwane ga a tloga gagago o tla ka mokgwe ga emo a yang o gore o tla ka mole ga e sa tle ka mokgwe wa ikwešiša jale ke sa nyake gore a foune mosadi a le gona ka baka la ngwane o itse a tla mokgwe ga sanka ba moswara gabotse a se nka swara ke mang ga botse ke mosadi ya geno ya tloga e ba ntwa ka ba ka founa ke le mmereko ka kgopelela ngwane tšhaleta bonamela ka mo gore a boele morago ngwano o ne mengwage mekae o na le 17 a ne founu a sa founu o ngwano a ne founu that's why le founelana le bolela le mmage ka diphiring gore ngwane ga ngwane o tloga ko a ema yago ene o ba botsa re go tla mo gaka ka kapa ya go tla mo o tlile a fo tswa ka lebelo thola a sepele
ge le re ga ba moswara ga botse tate mogolo e be ba mo rile eng ngwano go shadile go ba dikgagano ka morago wa e tseba taba yeo mama ntate moremi tabe e tloga e le etele jana a ke tse gore nka e tlhaloša ntate ge ke kopana le ena o mpoditse gore o na le bana ya ge re nyalana ka re mo go yena ke tlo kgopela bana ba gago ka moka ya ba tle ka mo lapeng ya ke ba tsebe ya ke kgone go ba amogela semmušo ya o re tsebantšhe gore mma ngwana a bona šo ya ande ga ba tlile ka mo lapeng ba kgone go feel at home ya ke thomile ka ena ya bolelang ka ena ka re ngwanela ke kgopela gore a tlekane ke ena leng golo o wa mo gausi ke a mo tsebe e fela e wa mo gausi le gone gore ke šale ke ba close le ena ebile ntwa ngwana o ne a etla a bitša mogala jwa ba ema ka ntle ba fana ditšhelete ya re go le di-30 or 31 December I'm not sure ngwana a tlo kgopela tšhelete go tatana nna ka bitša ngwanele ka kwa ntle ka re semanmane ke mma ngwanago goreng o itla ka mo lapeng mehle ga o itla ka mo lapeng o biletša tatago ka ntle mehle ga o itla o biletša tatago ka ntle goreng o sa dule le nna le tatago se o se nyakang wa se kgopela re le gona ka babedi se ke se tsebang ke gore tšatši le leng o tlo tla ka mo lapeng o hloka thušo ke tlo palela ke go thuša ka baka la gore o palela ka go bolela le nna wena ga o fitlha o nyaka tatago go na le possibility ya gore o tlo tsena ka mo lapeng o hetse o nyaka thušo ya 50 ranta or 100 ranta ke na le yona ke palela ke go thuša ka baka la gore o nyaka tatago ke kgopola gore o tsebe gore ga o le ka mo lapeng o amogelegile ya beela ga ke thomo tswela le ngwaneo ke itse go bitša ngwaneo ke bolela le yena ka mokgo ke bolelang ka yena ngwanela a sa tla ka lapeng ngwane a bolelang ka yena ke itse ge ke mo kgopela ke re atle le gona ke thomile ka go bolela a sa bereka ka re ke kgopela gore mo mogolong wa gago every month o ntšhe di-500 o fe bana ba gago aga a re nna ye moso yena ya bolelang ka yena nka se mo fe tšhelete ka re lebaka ke a re mmagwe o nyetswe o dula le monna mmage o mpoditse gore ke se ka romela ngwana tšhelete ke se ka mo fa seo lebaka e le gore ngwane o tlo telela step father sa gage e swaraganyane papa wa e tseba taba e le ka tšwela pele kgaetšediaka ka re okay if go ka mokgwa wa bona gona bothata mara ke kgopela gore ngwane le a tle ke tle ke mo tsebe o ntsebiša ena semmušo gore le ga go na le tša setho tše di nyakang go phetiwa ke se ka tle ke gakanyega ke kgone go tseba gore ngwane le o tlile go mma ngwana gae and then re tlošetše a gana ka gomo ngwana a tla a nyaka pasa a ke se gore be a nyaka pasa ka mokgwa mpotsamang mara nna o mpoditse gore ngwana o nyaka pasa le gona gore ke šale ke tseba gore ngwana o nyaka pasa ngwana o ile a founa phone be e le mo gausi le nna ka yaraba ge ke yaraba ngwana a re gane papa o dira jwang ka bane ke etse ditšhelete le ya pasa ka re mo gone ka re ke bolele mang a re o bolele semanmane ka re gane semanmane tata go a se ya go botsa gore ga a sa berekana a ra go a se ya mpo ka re okay ke e bolela le ena a kgone go tlhaisetša ba bolela and then go bolela ga bona o ile a re mo ngwaneng a re gana ga ka go botsa gore o sa tlo sa mphounela ga o gana le go mphounela o tšo go nna ene ka ntla ngwago ke go botsa ka nto ya ngwago mola go bo March April somewhere a re ga o gana le go mphounela o sa tlo sa mphounela ke ne kwa ke gakanega ga re motho o be a bolela le yena ke mmago ngwana jwang ka baka la gore nna ke tseba ena le mmago ngwana o le ba sa bolele ene ngwana o la molaleng a dula le step father ba ikwešiša so yang ga ka ntšha go jwale ene ga re yena bana nna a ka ba amogela gona o ile a tšea bana ba gage a ba tiša ka lapeng a tla ba kopanya le nna sefatlhego to sefatlhego kgona bona gore a ke ba amogela ene ga e le gore bana ba gage ke be ke sa ba rate ke be ke sa ba amogela ke be nka se mogopele gore a ba tiše ka lapeng ke tle ke ba bone ke ba tsebe nka se dire ene nna ke tsena ka lapeng le monne o bolela nnete ke goditše ba sa kwane ka moka mara ke itse go fihla ka dula fase le ena ka motša ka tla ko go botše ka mmoge ke le ka mo ke ngwana ka mo ke mosadi ya ka mo ke mmago bana beno ka o last born ya gore wena le bana ba beno ga le kwane nna a ka tla go tlo le kwantšha ene ga ka tla go tlo le lešane mara ke nyaka kgotso ke kgopola gore mo le senyetšanego
le buelaneng le swarelane ga ke re le di thome morago ka baka la gore kwa morago ditori tša telele di tlo ba le dikgagane nna ke nyaka gore thomeng bophelo jo bo sware tsweleng pele le tlo go ba ka mokgwa ke ile ke ba le ngwana kwa store ke boele mmerekong ka re ke sepela le ngwana ka e ka tšhika ke le toropong ke mo nyaketse moko kwa ka tšhika ke le toropong ka moswane gantse kwa sta ke mmerekong ka fonela mago ka re nna nka se satla ke bošego ka bo e ke bo lona tšatši leo ka re ka moswane o ya ga sesiago ye moso o ile mmotsa gore ke tlo šia ngwana a re o ka setse ngwana ka omiša ga motho o moso o tseba re na le motho o moso ga re kwane ka re gore ga le kwane gore ke yena nang le bothata ke tlo bona ka ngwana a ka se tsware ngwana ka ga botse jwale mama ke kgopela go botšiša mo go na le dilo tše dintšhi tše e leng gore di no ba di mmakatša go tšwa mo go papa mara re tlo leka go lokišana le tšona o kgona go bona gore mogala wa gago o ne bothata o kgona go bona gore mogala bo nyaka thušo o kgona go bona gore mogala bo o fetogile ga e sa le wo e lego gore ke mogala bola wa nako ela go nyala o hloka thušo mogala bo o ka gare ga kgakanego e kgolo o hloka gore re mo thuše ene nna nka se kgone go mo thuša wena o se gona kgopelo ya ka še yona ga etšedi ya ka ke kgopela gore nna le wena re thušane go thuša mogala bo o na le bothata kwa ge a re yena wena wa motshwenya ka selo yena o rile diphoso mara o gana go dumela diphoso tše dingwe tše a di rileng o dumela tše dingwe re botšišitše gore tate nna tše mme a di bolelang mo o dumelelana le tšona a re ga itšedi yaka tša go swana le tše di gona ka gare ga malapa mogala be o kgona go ba le bothata ene ngaka e kgona go tsena ka gare ga bothata ngaka ke motho wa phela o swana le motho o mollo o mongwe o kgona go sahlela ke meleko wena go le so o ka ba mophološi wa gage ge nke bo sa rate lapa la mmatswala gago nke be le gale o tswele ka mo gobane o leka o nonnoši wa pallwa o ka se kgone o nonnoši tabae e tlo go imela ene o tlo fetša o tšea di-decision tše di wrong mogala wa gago o na le bothata bo gona mo go yena ka kapa ke rialo nna ke kgona go bona gore tate o tsenetše ke bothata ka lebaka la gore o kgona go te bona gore go njwelo bothateng ene tate o kgona go bona gore mosadi o wa sepela o kgona go bona gore mosadi o a sepela o tlo tswa ka molapeng seemo se sa gone bjale sa gore tate ba gapeletšo ra nyake thušo o kgona go bona gore no wo mosadi ya ka o a tsamaya ene a ke dume gore a tsamaya ke duma go thuša mogala bo wa gage mara nka se mo thuše ke ne ke nnoši ke kgopela go mo thuša mama a le gona nna le yena re thuše mogala bo lebaka ke gore mme o lile ka dilo tše ntšhi tše e leng gore ke na le nnete ra ka seno o thoma a di bolela mme o lile ka dilo tše ntšhi tše e leng gore tate buele ka ngaka nke ba mpotša se sengwe tate ge le tšholela dipheko le lebelela lenyalo le le kry-a eng ntate ba re ge le tšholela ditaola le lebelela lenyalo le la lena o bona eng go na le dira ka gare tše nna ke sa kgolo go dintši di nyaka mang dira tše di nyaka thušo kwa pele nna le mokgekolo ga re swarane o dira tše o kgona go bona gore di ya go palela o nonnoši kwale di nyaka o swarane le mokgekolo gore le tle le di kgone ke hloke di tšholla ke belaetša ke go bona ka mo go diagang ka mo le yaka ka pele a kgone go bona mo jarateng go na le tšolo tse ke leng gona ka mo jarateng ka ge moreku sa kgone go ithekola malome ka kapa mogala boa gešo godimo ga bothata badimo ba reng ka lenyalo le wena go le lebelela pa lenyalo le gape le lebelela ka nta medimo ga ya kopana yalo gape medimo e ka se kopane wena o se wa iša dikgomo tša batho ene lena le šetše le kitimile le ile go saena ka gore ga la saena ka setho sa segagabo lena
lenore le no re tsebane ebile le šetše le ile o saena makgweng bale badimo ke tshwanelo ba swanetše golo ke ke boletse go kwa morago nyaneng tlare re be re sa šikinya gore re ga as long go sa bolela ke tša mena re tlo re motho e šitše re ka se motsweše re se ra fetša a re rieng dilo re di fetše bale go njole re fihlile seemong sa gore motho re nyakang go motsweša o re ga a sa go nyaka ene bale nna re nyaka go leka gore pelo ya gage e boe ka lebaka la gore re ka se motsweše e le gore pelo ya gage e re ga a sa nyaka re tlo ba le bothata ene re na le bothata ba gore gone jale wa go motsweša kae ka gore ga gabo ga le go tsebe a go sa ne motho ke ra gone jale go jale re na le seemo se sipa ene seemo se ga se sa kgahla nne ene nna ke re ke tlo go thuša mara nka se go thuše mokgekolo wa geno ya se gona ene mokgekolo wa geno o kgona go bona gore wena o na le bothata ene o bolaya ke tlala tate mogolo nna ke tlo go thuša le mokgekolo wa gago ke tlo go thuša le mokgekolo wa gago se ke se kgopelang go mokgekolo wa gago ke gore a tšee pelo a iše fase se ke se kgopelang go mokgekolo wa gago ke gore nna le yena re thušane gore wena o kgone go thušega se ke se kgopelang go mokgekolo wa gago ke gore a tsebe gore ka gare ga lenyalo le kgonagala gore monna lekwe so ke mo re reng ge e le gore go na le diphoso pa o sa bolela le bommago bana go nyaka go mokgona tšea founu a bolele o ne mosadi gone jalo a o sa rera dilo o nonnoši le ge ngwana ka ba gona ka gare ga lapa mosadi o ne ngwana le yena santše a tsebe gore o na le mosadi ka ge le wena o kgona go bona gore a o sa kgona go romela ngwana o montšhelete gobane o nyetše o ka tla wa senya lenyalo la batho le bona ba hlokomele go nyaka go senya lenyalo la gago ba re ge ba nyaka tše ba di nyakang tša bana ba bolele le mosadi wa gago mama mogala wa gago o na le bothata medimo ya gabo lena gore e tle e kgone go lokiša dilo tše ka moka a re thuše mogala bo re mo lokiše ka lebaka la gore seemo sa leng mo go sona ga se bose ene wa bona ke tlo go botša nto nngwe e kotsi ya go swana le nyatsi e phethela monna ditaelo e fetše ka monna e mo riele ka mokgwa a nyakang e mo rie ka mokgwa yona e nyakang mosadi ya gage a sa tlo a re ga mmona a bone motho o kgona gore go bona monna ga go bone motho o mongwe e leng gore wo o ka re o ka no motšea go bjale wa mmola wa fetša ka ena ke seriti se ba mo sepedišang le sona mogala boa modimo o berekiwe lapa le la gage le o kgona go botša gore go na le taba ka mo maraga ke kgone go entšha re tlo mo thuša ka mogore ka kgonang re ntšhe ntwe dikgwebo tše di leng gona ka gae di kgone go tsamaya gabotse ke kgona go kwešiša gore go kwešiše bohloko mara o kgona go kwa gore go tšea go kwešiše bohloko ka tsona a kgone go ba le dikarabo tša gona gobane gore re ga a šala a diria go na le mosadi o e leng gore ba mošetše morago a mo phethela ditaelo ke tlo go lemoša se sengwe kgaetšedi yaka monna o go nyetše batho ba sa tshepo re a ka go nyala mogala bo go nyetše batho ba sa tshepo re a ka nyala wena go na le batho ba ba sa ipotšišang gore wa ya nyetše wena e re ke boele morago tate mogolo o re mama o mo kereile o na le bana o bo o nyetše la mathomo goba lenyalo la mathomo ke la gage tate mogolo o be o nyetše mosadi wo la mathomo goba go ne le basadi ba o ileng wa ba nyala pele go na le ba ditšego ka ba nyala pele ke ba ba kae ke ka ba bedi mosadi wa gago kwa bokae mo go manyalo awe kwa morago o boditše badimo gore batho ba le ba hladile ka botse o rile jwang ke uletse mo ra dia jwala ka kwa dirate wa re aowa o la mathomo o sepetše mama ke lenyalo la bokae le papa go nyetšeng wena o nyalo la bokae nna
ke ra yena go yena ka mo ke tsebang ke la before o wena o mosadi ya bofo mo tseleng ya gage ya manyalo like okay manyalo a mang a pa a feditše keng e go ba digagano gore go fedile selwang awa ga ke na ntlha le phiko prof ke duma o ka re re ka tšea batheeletši le ge ka ba babedi kapa ba bararo nkono tšea batheeletše ba babedi nke re ko gore bona ba papa ka re lebogile a kere re a leboga wa tseba profo nto boima kapa nto e tlo thatafišang dilo mo wa tseba re keng ge o sentše o swantse o dumele diphošo tša gago tše o di tsebang o kgopele tshwarelo e kwa ge ntate a tšwela pele a re mme lebaka la gore yena a bolele le bommago bana ka dikhoneng a nyake di-please call me tša mosegare mosadi a se ka di tseba ke gore mosadi wo a nyake ngwanola ge mme a hlalosa tsela ye botse ya ka mokgwa yena ba yaga ka gona ya go kopana le bana ge o mmotša gore ntate wa e tseba o rawa ga botse jwale e kgona go bušetša kua morago mola mme a reng ntate o bina nnete ga e tsebe 0648582771 0648582771 motheletši wa mmutse community radio re boledišana le ntate mo o kwele se o se kwelego gore ntate o te karabetše ka goreng mme o tšwetše pele go te karabela ka goreng ke tshwenya kore ke nyaka go no e bja straight ke tshwenya ko go hloka nnete ga tate ene ge tate a sa nyake go lokiša go ba le nnete ga gage o sa tlo no ya go no tšwela pele ya ba motho mongwe wa go phela ka maaka mo go mosadi ka baka la gore ge o sa tepone phošo mo selong go ra gore o nyaka gore provela gore o ka se bušeletša gape le go sasa mara ge o kgona go tepona phošo o gopela tshwarelo then e molaleng gore go ra gore o nyaka go tswalela chapter and then o bule chapter ye mpša ya bophelo bo bo botse ba khutšo ba go hloka maaka ka gare ikwa ge a re go mme a re mme o bja go bile le ngwana a tlileng ka gae mme a se mo amogele gabotse ge mme a ya go e otlolola gabotse e kwagala gabotse o dumelelana le ye mme a e bolelang ga a sa bolela ela ya gaga a e boletšego a o kwe ke re malome ka kapa o bona nnete ya phediša ma re phela ka gare ga manyalo banna diphoso di bile gona nnete ke gore ka kapa motho ke motho o ba le stage sa gore jwale mo e re ke no ba le mahlwana ka ntle mara e re ge ba go swere o kgopele tshwarelo o seke wa napa wa no gana tu wena wa no gana wa bona prof banna re tšwa di-familyng re le so re ne le bommalome ya rena re ne bommamogolo wa rena re ne bommane kwa ge a bolela gore gene ke ya ngwana a buti sekhipa ke sa ngwana sesi prof kore ka tumelo ya ka le ka tsebo ya ka le ka moreng ya buta go ka se no tsena ka mogo wena o ratang ka gona re tope motheletše šo mcrs mo moyeng dumele mcrs a re gona ra lena ke a go amogela dumele ke a go amogela ke di bone ke eng ntwe e go botšang gore ntate ga a ne nnete kgaetšedi ya ka ke go kwele kgaetšedi ka ke thabile kudu bolešana le wena a thank you mcrs mo moyeng dumela
Thobela. Ra le amogela mme wa ka. Aba. Nkane le rialo. Mm. Mm. Yeah. Mm. Mm. Oh yeah. Re ikemišeditše kgaetšedi ka ba. Mm. So right. Re a leboga. Mseres mo moyeng dumela. Mseres mo moyeng. Thobela le kae? Age. Yeah. Yeah. Eno nkgakantšha mama ga e tla gona mo gore a na ruri papa a ka tloganya ka go no tšweša ngwetši a no re ngwetši ga e tšware dilo ka moka di tla loka ntle le go hlaba ditshwanelo mola e le gore papa ke motho wa setšo ke yena santšeng a re šupetše gore lenyalo le sepela ka mokgwa mohutamang ene se sengwe sa bobedi ga botse mama mo gongwe o ka re hlalosetša se sengwe ge monna a botša mosadi maaka e ka ba ntowe e tswala eng mo mosadi mama yeah a re go leboge mama ke nnete maaka a sa tlo re bolaiša ka dicastrol Re a leboga huni. Mseres mo moyeng dumela. A re gona ra lena. thobela thobela
nnete ya pala. Le kwile eng mo go papa ge le shalle le re gane nnete mongaka? Mm. 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 A re le kwile mongaka be le re dira di diang? All right, no le kwa ge mongaka re thabile go bolšana le lena. Emsare se mo moeng dumela. Thobela. A re gona ra le. Ke a go amogela Mšitwa. Mre. Thobela. Aowa, šidiwe pa. Yeah. O kwana le nna Mšitwa. Ko go kwa ga botse tlou. Yeah. Ke se nna ke se boneng gore felo fa re na le bothata mogala bo ga napa re fihlisha mo re ya go gona. Se segolo se re ka se dirang go thusha o gaetšedi gore dilo di kgone go loka di be ga botse. Mogala bo ba tloga ba fitile ka yena. Eish. Yeah. No ke tlo ria bua le tlo. A go ne molato re ya leboga Mr. Mšitwa. Re ya leboga Mr. Mšitwa. Emsare se mo moeng dumela. Thobela. Re gona ke rena ba motswadi yaka. A re gona ra lena mongaka. Yeah. A bolele nnete. Re a le kwa Regina Mlomo. Thank you. Re a leboga. Emsares o mo moeng dumela. A re gona ra le. Thobela le kae na? Šiwe banna ya gaba banna. Ge e se gona ga e gona o ka se ikhupetše.
Eh. yeah o ne bo ma 50. E kwa ebile le lenyalo ge e le la bo 4 well ene ke la bo 4 ene le lona wa le pšhatlaganya jwale o nyaka go ya go la bohlano jwale. eno re beya ka mokgwa mongwe motswadi yaka ke mo ke reng ke no mo thuša go loka ka gore šifa o ka re mogala bo basadi ga ba dule ene ge ke mmotšiša gore ke eng se se rileng gore manyalo a gago a morago a senyege o no re o no bona ge go senyegile gape ke na le nneta gore go ka ga ntlo ya phušuga o swanetše go tseba gore ge ke ya go aga ye nngwe yele ya mathomo e sentše keng ene o lokiša diphoso tša gore ye e kgone go agega. gomme ke yona a kere mama a wa dumela gore monna gage ke ngaka. Oya re a lekwa ke mathata. Re a leboga mama le kwagetše. Thank you. 064 MCRS mo moyeng. Mayo ke na le kae? Gomme o feditše o emeletše. Yeah. Oh yeah. Ebile e kwa Mayo ke gare ke mmoditše gore mo megolong a ntše 500. Gomme godimo ga moo monna o sa ema a botše ditšhaba gore mosadi o ga a rate ngwana ke ka baka le ngwana a sehlong a sa tla ka mogaka. Munno o ne lemele boreledi. Ao batho. Ya e ka gare ga drain. Mayoki wa tseba nna ka morago ga go kwa dipolelo tše ka mokana ga tsona ke ile ka kwa ebile ka ba ka bona le gore felo fa go na le bothata mogala ga e sa le yena ga botse se segolo se nna nka se dirang go kgopela mosadi wa gage gore re thushe mogala ntane ga go ka loka mogala mosadi o pelo e tlo boa e tlo ba ga botse
Thank you, Mayo. Thank you, Mayo. Ke nagana gore e be e le motheletši wa rena wa mafelelo. Prof, Yeah. wa tseba nna ge ke agiša batho, Yeah. a ke botse batho ntwe ba nyakang go ekwa, ke botsa batho ntwe ba swanetšeng ba ekwe. Yeah. Tate ga ne nnete, ene tate ga gone ke tlo dumelana le mošito le mabuti gare tate ga gone ntwa e gopolang is either ke tsotsi ya tlhago goba o fahlilwe monna modimo a gone le ntwe tee ya e gopolang. Prof, le batho ba swantse ba e tsebe ntwe ge motho a fetša go nyalana le mosadi is either o ntšhitše magadi ba dumelane as di-family gore monna a motšea sepele le yena. Go ne le nto nngwe ye ba e bitšang ntsebeng, a se a re tsebaneng, ntsebeng ntwela ke modironyane o mongwe o monnyane wa go bitša family ya bo monna, wa go bitša family ya bo mosadi ya mo kgauswi ya bana ba motho borangwane boramogolo bommane jwalo. And then ba tlo kgona go tseba gore kgaetšedi ya bona o ko kae, o gamang, ke kae kowe ge re fitlile mowe ntsebeng yewe. Family ya bo monna e dula ka mo, family ya bo mosadi ya dula ka mo. And then ka mo family ya bo monna go a tšwa o mote a introduce maloko a family gore wo ke abuti ya rena o mogolo o latela kuoki, wo la ke rakgadi ya rena, wo ke rangwane ya rena, wo a šalang tata go rena ka morago. Na pile ka mo tlhagore la bo monna le gona o mongwe a emelela a introduce family la, then wena o le mogonyana bona o kgona go tseba gore go ra gore go sa sage ke ne le mathata na pile ke a mola go rangwane ya bona ola ge le kopane ka mogola. Prof, go ne le wo o tlang go mokwa mo mading gore le ya tsamaišana o rata nnete o ne kago wo e leng gore go tloga tšatši lewe ge o tshwenya ke morwedi ya mmaleswene o tlo o founela yena. Tate a swara selo o empty, mme a swara selo o empty, ba go botsa ka kgaetšeditše ka batho ba babedi fela ka gare ga family ka moka, ba go botsa ka batho ba babedi gore ke bona ba batlang ka mo jarateng, ke bona ba ba berekišanang le mosadi o ka monna o ka kua ga bo mosadi a na selo ka gore ga a kgone le go communicate le se ya mosadi o ga e ba le mathata. Prof, ntate re ka se mokgatlhiše re nyaka go mo thuša, ntate gabe le nnete, and then a gopele tshwarelo go mosadi ya gage a tshwe pride jwale ka tšhepisi ya go hloka sukiri a e tshwele kua kgole. Ntate ko o mogolo a se o mogolo mo e leng gore a ka lebala gore go ile go a diragala eng neng. That's why ke re ntate ge ba se ba moeta ka pele ntate ke tsotsi ya tlhago. Ko go kwele ga botse thui malome ka kapa wa tseba ntate ke lekile go bolela le yena malome ka kapa ka gare ga lenyalo gone diphoso. A ke tlo wa tseba bothata gore a o phele o nnoši mo lefaseng o phela le batho ene batho ba naga geno ba go bona. Ntate a na nnete ene ga a tikemišetša ga itšedi yaka ke ne le kgopelo e tee ya gore ke kgopela o ntshepiše gore o tla dumelana le nna go thušana le nna gore re thuše mogalabo wa gago. Mogalabo wa gago o tšwele ka gare ga manyalo a mararo a sa tsebeng gore yena o tšwele bjang, a tsebe diphošo tša gore o senyeditše mang ka gore yang e fela o tšwele, a tšwa wa bobedi a tsebe diphošo e fela o tšwele, ko wa boraro o tšwele le gona ga a tsebe gore o tšwele bjang, ko wena le kgono ka gare ga tlhakatlhakano ya go swana le ba bang ka mahlatse e tlile fa. Alright, nna ke tlo go thuša kgaetšedi yaka, ke lebeletše bophelo ba bana, ke lebeletše gore o dula ka gare ga lapa la gabo, ke lebeletše bophelo ba gago ke nyaka go phela ka lethabo.
monna o nke bo sa morate nke be le kgalo sepetse ene le gona ba ka se tsebo gore sepedišitše ke eng gobane a nya ke diphoso tša gage. So ke kgopela o ntshepiša kgaetšedi ya ka gore o tlo thušana le nna re thuše Mogalabo wa ntshepiša. Dr. Mrem, nka se re ka go tshepiša ga jalo. Se nka go botjang sana kore pelo ya motho ga e sa nlementswiše ga o temo mo bone wa lae e tšea nako kole bohlokomelang gore a ke tsebe gore go tlo kgonega fela motho kgaetšedi ge re mo tlogela o felela kae. a ke tsebe that's why ke ra ke nyako go tshepiša ke a dumela pelo a bona ga o tima le bane le bane le ga le šetse le go fahla o ne re mo lebotong lateng ga o nyako llaetse o ne no ke tlo ya le kgaetšedi malome ka kapa re ya le yena ganyane ke tlabe ke na le wena ka lebaka la nako re tlo bona gore dia jwang a ke re kgaetšedi yaka ke tla tla ka kua gae ke tle ke bone seemo ke tla tla le malome ka kapa re tle re itšee go tloga moo. ntwe ke bonang ebile ke e tsebang mme o tlo ba sharp ke dumela jwalo mme o tlo ba sharp I know re tlo mo thuša ka di-psychology I know ke a nagana gore ke tla ba shapo mare ke hloka kgaetšedi yaka o tlo hloka thušo kgaetšedi yaka o tlo ba sharp ne mara le ntate ka boyena o swantše a ikemišetše ebe monna a be le maikarabelo a go aga lapa la gage godimo ga nnete mo go mme. nna ntate a ka sempalle nna o a ka sempalle o kgaetšedi re tlo mo thuša ntate ka kapa re tlo dula le yena fase ra bolela le yena ke rata go thuša batho ba go swana le bokgaetšedi ba ba reng re tla thušega mara re tla tšea nako rialo ke re kgaetšedi a re a leboga nke o re lebogele batheeletši mo wena ko e ba kgonneng go tsena mo tabeng ya rena ka motsotso o mo tee fela. ke rata go tšea sebaka se go leboga batheeletši ka moka ba e leng gore ba kgathile teng mo e leng gona dijeng tše kgolo le ke leboga le maele ba mphile ngwana ke leboga le nako a bone ba e tšereng gore ba kgone go founa ba tsena mogaleng ba itapiše ka di-airtime tša bona go fanna maele. Thank you. ke a leboga. Di-number tša lena prof dinomoro tša rena ke 060 959 0303 le 079 170 9862. ke lebogile kudu go boledišana le lena malome ka kapa le batheeletši se nna ke tshepišang batheeletši ke gore nna ke tlo thušana le kgaetšedi Mogalabe re tlo mo kgona ke na le nneta gore lapa le le wetše ka gare ga matsogo a maraete re tlo šoma ka thata kgaetšedi ke tlo ya le yena ke be ke bone go fihla mafelelong ke bone gore ke šomile go fihla kae ke tlo bona gore ke dia bang ke lebogile kudu malome ka a re a leboga motheeletši wa motse community radio a re leboga nako o re adimileng yona ge le ga jwa le gona le nna ke le ka kapa radio ke tšwele ka sona sepopego sengwe re kopana go sa salana go la pitšeng tše kgolo letšatšing la bomme ke tšwele